Yebaba we, ibintu bisa naho noneho birangiye ku gisirikare cya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB. Uribaza ngo bigenze bite? Mu mirwano ikomeye cyane irguze igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse aho bahanganye ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo zatwirwano ndetse n'uyu mutwe wa M23, hongeye kuba igitangaza gikomeye cyane. Benshi banemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane. Ubu tuvugana ibintu bibeze nabi ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Uti bigenze bite? Kandi ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagera kuri 65 bamaze kwicwa, ariko siyo nkuru kuko n'ubundi basanzwe bapfa. Ngiye kukubwira igikomeye cyane kimaze kuba muri uru rugamba, maze wumve bibaye ku gisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. M23 yongeye gukora ibitangaza mu makuru akomeye cyane yavuye mu iperereza. Abasirikare b'iki gisirikare cy'intare za Sarambwe baje kugwa ku ndake, bajya aho bindirira naho basohokera, ni ukuvuga imiryango yose y'iyi ndake. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bamaze kuyigeraho. Ibyo bakoze ni ibintu biteye agahinda cyane, bisa nkaho nta mbabazi aba basirikare bagifitiye iki gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse n'aba barundi babatera babarasa amakompora n'ibikoresho biremereye cyane binyuze mu butasi, ndetse n'itsinda ridasanzwe ry'abasirikare ba M23 bongeye gukora icyo twakita nka maji neza. This is magic. Ubu tuvugana rero abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bahuye n'uruva gusenya, ndetse aho bari kumwe n'abarundi. Nibyo ngiye kukubwira, wumve iyi operasiyo yo kubasanga mu ndake, bakisanga inzira zose ziva muri indake zihagazeho abasore b'intare za Sarambwe n'imitutu y'imbunda ireba neza mu myobo isohoka muri izi ndake, ku buryo uyisohokamo neza amaso yawe ari kureba mu mututu w'imbunda. Nta kindi wakora ni ugushyira ibikoresho byose wari ufite hasi, ugasohoka ukororinga ugendesha inda, maze ugakoreshwa icyo bashaka. Ibi bibereye mu bice bibiri gusa hafi na Irundu. Iki ni igice gikomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze iminsi bakubitiramo izi ngabo zatwirwaneho, kugeza ubwo M23 ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kujya kubatabara. Ubu tuvugana hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari ibitendo bikomeye cyane. Reka wumve uko iyi operasiyo igenze ahitwa Irundu na Gakenke. Ahangaha hose ni ibice byerekeza mu Minembwe, ndetse mu kilometero hafi kimwe gusa hari indake bivugwa neza ko ari y'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Icyo iyi ndake yabafashaga ni ukuba bayirimo mu gihe basumbirijwe, ndetse hatagira abaza kuraswa, ndetse n'abakuru muri bo bayobora urugamba akaba ariho babarizwa bacungiwe umutekano, ndetse akaba ari naho gurupa ndetse bagapanga byinshi cyane, kuko hafi n'izi ndake bahafite ikimeze nka barracks, ndetse bisa nkaho ari aho abasirikare bahabwa warning ndetse n'ibindi bagiye gukora ku rugamba. Ariko nyuma y'uko abasirikare barenga 60 b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi bavangavanze, kubavangura byagoranye, barasuye muri ibi bice. M23 yesi ifata umwanzuro ukomeye cyane wo gukora operasiyo yo kujya kuri iyi ndake neza ihagera hacyuzuyemo abasirikare. Ni indake nini cyane ifite nka metero, benshi bavuga neza ko zirenga 300, atariko ni metero zitari z'ubujya kuzimu, ni ubutambike. Uko bacukura indake ifite inzira zigera kuri 3 bo gusohokeramo naho kwinjirira mu gihe baba bugarijwe, maze bakaza gukizwa n'amaguru. Ubu tuvugana izi nzira zose intare za Sarambwe zamaze kuzihagararaho. Uri gusohoka arimo araraswa, ndetse abandi barimo barashyirwamo amapingu, ndetse bakazirikwa amaboko, dore ko atari amapingu asanzwe akoreshwa mu rwego rwo kugira ngo baze kujyanwa mu bice intare za Sarambwe zisa naho zirimo gukontorora. Ubu tuvugana bitewe n'uko hari abari banze gusohoka muri iyi ndake, intare za Sarambwe zigakomeza gutangira gusa naho zishaka kurasa
kurasa muri iyi ndake kugira ngo abarimo basohoke cyangwa se banayibatengagurireho. Hahise haba igitangaza gikomeye cyane, abari basohotse bo bari bagiye bahabwa amahirwe yo kuzirikwa amaboko bakajyanwa, maze abanze kuva muri iyi ndake nibo bahuye n'uruva gusenya neza kuboherezamo amakompura aremereye cyane, bisa nkaho nta n'umwe ushobora kuza kuharokoka, maze igisirikare cy'intare za Sarambwe cyongera kugaragaza neza ko cyongeye gusa naho kibohoye irundu bidasubirwaho, kuko iyi ndiri yabarizwagamo aba basirikare yamaze gusenywa. Iyi ni indake nini cyane, bivugwa neza ko mu 23 byayisabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ihatengagure, kuko abari bayirimo nta bushobozi bari bafite bwo guhangana ndetse gusohoka muri iyi minyobo cyangwa se imiryango y'indake niko twabyita. Byasaga naho utasohoka urasa, ndetse ugomba gusohoka ukororinga, ndetse aho bigera 23 basaba kujya basohoka ikinyuma kugira ngo ataza kugira usohokana imbunda akaba yarasa, bagasohoka bagendesha inda muri izi ndake. Aba rero nibo bahuye n'amahirwe bemererwa kuba bazirikwa bakajyanwa mu bice nubwo hataramenyekana icyo bari bukoreshwe, maze abanze gusohoka nibo basohowemo n'amasasu, ndetse abenshi muri bo nibo bahise bagwa muri ibi bice. Agahinda gakomeye cyane noneho ku ngabo z'Abarundi n'ingabo za leta ya Kongo. Iyi ndake bacukuye bibagoye ndetse bibatwara igihe kinini cyane, bumvaga neza ko ari iri kubatabara, ariko birangiye bibaye imfabusa. Niki kiri gutuma M23 mu by'ukuri irimo irakoresha izi mbaraga nakita ko ari imbaraga z'umurengera, imbaraga zidasanzwe. Abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya M23 ndetse na twirwaneho bakomeje gukoresha ubwenge kurusha ikindi kintu cyose kugira ngo babashe kugenda bahagarika. Abasirikare benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza ibisa naho ari bidasanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza ubwo ubu tuvugana igisirikare cya Wazalendo cyo cyatinye bitewe n'ibyo bari gukorera izi ngabo zisa naho zifite experience ndetse n'amasomo atandukanye y'urugamba. Ubu tuvugana Wazalendo zo kongera kuzibona ku mirongo y'imbere ku rugamba bisa naho ari ibitangaza. Perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Facibeto nk'uko agenda yiyongeraho n'utwo tuzina ku murongo wa telefone, ari kumwe na Perezida nyiricyubahiro Son Excellence General Evariste Ndayishimiye. Bose babuze ayo bacira n'ayo bamira, aba bagabo barasumbirijwe kugeza ubwo abasirikare babo bamaze gufatirwa kuri uru rugamba, bafashe umwanzuro wo kwihuza kugira ngo M23 baze kuyitakambira nyuma yuko ibijyanye no guhererekanya imbohe z'intambara byari byamaze gusinywa mu masezerano yasiniwe irahe, ndetse biza kurangira amasezerano adahawe agaciro, ndetse amasezerano yo mu Busuwisi, ndetse birangira n'andi masezerano menshi yagiye asinywa harimo na Washington atabigezeho. Guhererekanya imbohe z'intambara byari byanzuye hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'ingabo za M23, maze biza kurangira M23 yanze kubikora kuko bisa nkaho igisirikare cya leta ya Kongo kitari kigeze nacyo gikora ibyo cyasabwe mu biganiro byabanje, kugeza ubwo M23 yari yafashe umwanzuro wo kurekura bimwe mu bice ndetse iranabikora kugira ngo ibijyanye n'amahoro n'amasezerano Washington byubahirizwe, ariko birangira Tshisekedi akomeje kuvunira ibiti mu matwi byanamuteranyije na Leta Zunze za Amerika. Kuri ubu rero abasirikare b'Abarundi nabo basa nkaho baje muri intambara mu buryo bwa magendo bo guhererekanya imbohe z'intambara, kireka batakambiye M23 ikabarekura kuko bo bisa naho batazwi muri uru rugamba, baje mu buryo butemewe. Ubu tuvugana bamaze kuba bahamagarana kuri telefone abagabo babiri, utegetse igihugu cy'u Burundi ndetse n'utegetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, birangira bavuganye ku kijyanye no kuba bahereza M23 ibijyanye n'amafaranga menshi n'akayabo kugira ngo izi ngabo bafashe baze kuzirekura, maze n'abasirikare bake bivugwa neza ko bafashwe n'igisirikare cya Kongo babashe kuba barekurwa n'abasirikare, maze b'igisirikare cy'u Burundi nyine bafika na 23 barekurwe. Ariko 23 isa naho yakomeje kubananiza. Ubusanzwe 23 niyo ifite abasirikare n'urugero nk'ibihumbi 200. Igisirikare cya leta ya Kongo
Kongo nta basirikare ngo barenga 123 gifite. Birumvikana neza ko ari ibintu bitahura cyane kugira ngo bahererekanye imbere z'intambara, kandi abasirikare babo bashobora kubahererekanya bagahita bongera kwifashishwa n'uruhande bagiyeho rwabo, ugasanga byongeye kugora M23. Niyo mpamvu igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutakamba gisaba ndetse gikorana na Tshisekedi kugira ngo bishyure miliyoni zigera kuri 200 z'amadolari. Ni amafaranga menshi cyane, maze ngo M23 ibashe kuba yarekura ndetse bumvikane ku kijyanye no kurekura izi mbuye z'intambara bazohereze, maze abajya Kinshasa bahajye, abajya ku butaka bw'u Burundi bahajye, dore ko ubu tuvugana M23 ibafite mu bice bitandukanye. Hari abafungiye Goma, hari abafatiriwe mu mujyi wa Bukavu, hari abari mu bice M23 ifite muri Kivu y'Amajyepfo hafi na Uvira ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Aba bose rero mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'Abarundi bamaze kubona neza ko ibijyanye n'ibiganiro bitari balance, bifatira umwanzuro ukomeye cyane wo kuza guhita bashyira ku meza arenga miliyoni 200 z'amadolari. Benshi bati n'ubundi ava mu mabuye y'agaciro ya Kongo, kandi bisa naho ari cyo u Burundi bwagiye kugura aba basirikare, uretse abapfuye bo badashobora kuzurwa, dore ko nabo mubara ari munini cyane. M23 yaje kubatera utwatsi, yaje kubakurira inzira ku murima. Ubu tuvugana M23 yongeye kwerekana neza ko ikishyize imbere atari amafaranga n'ubutunzi, ahubwo iri guharanira uburenganzira bw'abakongomani biganjemo abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri ibi bice. Kugeza kuri ubu rero iki gisirikare cya M23 nakubwira neza ko cyamaze kwanga iyi ofa yari yamaze guterekwa ku meza, ndetse kitera utwatsi, aho benshi bavuga neza ko iki gisirikare cyamaze kugaragaza urukundo, kigaragaza uburyo kirimo kigerageza gukemura mu ibibazo, urukundo nyine gikunda abaturage, cyanga kongera kuba cyasa naho kigurisha amahirwe cyari gifite yuko gifite aba basirikare, maze kikaba cyabarekura mu buryo bworoshye. Miliyoni 200 z'amadolari ni amafaranga menshi cyane, ku buryo afite byinshi cyane by'agaciro ashobora gukora. Tshisekedi yagombaga kuyateranya we na perezida w'igihugu cy'u Burundi kugira ngo babe bahabwa abasirikare babo bagwatiriwe ku rugamba bafitwe na M23, ariko General Sultan Makenga n'abandi bamaze kuvuga neza ko badacuruza abasirikare, ndetse ko icyo bahangayikiye ari abaturage bari kuri ubu butaka. Ibyo byabo bisa naho ari ugukora diru z'ubufu ndetse zidasobanutse mu bijyanye no kugarura amahoro. M23 yongeye kwerekana ko atari byirimo, ndetse ko itanashaka no kumva iyo ofa. Si ubwa mbere, hari n'igihe Abarundi binyuze muri perezida w'iki gihugu, dore ko yari abibwiwe na Tshisekedi, ndetse Tshisekedi amwemerera ko yamufasha nibura kuri 75% byo kwishyura miliyoni 100, maze ngo ikazishyuramo 23, ndavuga ingabo z'u Burundi, maze bakaza gusubizwa ingabo z'Abarundi zafatiriwe. Noneho bisa nkaho ubwo M23 yabitiraga utwatsi, ivuga neza ko ahari basinze ibyo bari gutekereza bidashoboka. Noneho bongeye kwishyira hamwe bakusanya akayabo ka miliyoni 200 kugira ngo M23 ize kurekura aba basirikare, ndetse aya mafaranga iyafate. Bisa nkaho M23 yongeye kugaragaza neza ko ihangayikishijwe n'umutekano wo kuri ubutaka, idahangayikishijwe n'ibijyanye n'imitungo ndetse n'ibindi. Irangira rya Tshisekedi rishobora kugendana na neva nk'uko bakomeje kugenda babica mu marenga. Uribaza ngo byagenze bite? Ni nyuma y'uko Tshisekedi yari yarasezeranyije amahanga ibihugu birenga 3 ko azabiha amabuye y'agaciro, ndetse ngo yiganjemo koruta nimero ya mbere ibarizwa za Rubaya, akabivuga neza azi ko igisirikare cye cyamaze kwirukanwa Rubaya, ndetse n'umwaka urenga hagiye kuzura imyaka 2. Ibi kandi akabikora yerekana neza ko abasirikare b'igisirikare cye bafite ibirindiro bikomeye cyane bibarizwamo amabuye y'agaciro, ndetse ko nibamuha bimwe mu bikoresho by'intambara, ibikoresho bikoreshwa muri intelligence cyangwa se ubutasi, ndetse n'ibindi birimo n'abasirikare, ko nabo bazaza bakicukurira bakajyana. Ibi yarabivuze, nyamara haje gukorwa iperereza by'umwihariko ku ikubitiro habanje Leta z'Ubumwe za Amerika, isanga ibirombe byose Tshisekedi yatanze muri liste y'ibyo agomba gutanga nk'ingurane y'ibikoresho bya gisirikare n'ubu
n'ubutasi nta na hamwe ingabo ze zifite. Ibi nibyo byahise bituma Amerika isa nayo imutewe inyuma. Kimara kubona bigenze gutya, yigira inama yo guhita atangira gukora ibitero biremereye cyane. Murabizi ibitero rurangiranwa bimaze iminsi byibasira ibice bya Rubaya mu cyumweru gishize, ndetse n'ibitero bya drone mu byumweru bibiri bishize. Ibi byose M23 irabinitarariza, dore ko byari bigamije ngo kwisubiza ibi bice ndetse akabona icyo ashyira ku meza kugira ngo abone uko asaba ibyo agomba gusaba. Nyamara byaje kurangira M23 itamwemereye na gatoya, ahubwo ihita imusubirana inyuma, na bimwe mu bice yari afite mu birometero birenga 35 hafi 40 barabimwambura. Ahangaha kandi igisirikare cya leta ya Kongo cyanatakarije zimwe mu ntwaro ziremereye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa, ndetse izindi zikaza gutwikwa. Ubu tuvugana Tshisekedi kubona neza ko imigambi ye yose yabaye impfabusa, ndetse M23 kuyambura ibi bice bisa naho bidashoboka nk'uko byagiye bitangazwa, ndetse na M23 binyuze mu muvugizi wayo kugeza kuri ubu ngubu Lawrence Kanyuka wavuze neza ko kuba Tshisekedi yashaka kwigarurira ibice bya Rubaya akoresheje imbaraga za gisirikare ari nko kurota bitamukundira. Ibi rero Tshisekedi nawe banze yaricaye agashyira ubwenge ku gihe, nyuma y'uko yagiye agirwa inama na perezida w'u Burundi wamubwiraga neza ko bagomba gufatikanya bagahatana maze bagatsinda uyu mutwe w'inyeshyamba, maze igihugu cye kikongera kikagira umutekano nk'uko bagenda bitwaza ko M23 ariyo yababujije umutekano. Nyamara ibi ngibi perezida w'u Burundi yabimubwiraga nawe ari kuri target y'uko aya mabuye y'agaciro ingabo ze nazo zizaba zihabarizwa zikajya zikururaho nk'uko byari mu masezerano bagiranye. Nyamara bisa nk'aho uyu mugabo utetse u Burundi yashutse perezida w'igihugu cya Kongo kugeza ubwo ubu yamaze guhindura ibitekerezo. Perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi asa naho yabonye neza ko ibijyanye no kurwana atabishoboye, ndetse na politiki nayo gukina izi karita bisaba ubwenge ndetse n'ubuhanga budasanzwe utaza kwisanga wamaze kugwa muri manka. Ibi rero nubwo benshi bavuga neza ko yisamye yasandaye, asa n'uwatangiye gutakambira M23 ariko akabikora mu buryo buri indirect bitewe n'isoni n'ikimwaro nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Bamwe bati Tshisekedi yakomeje gushukwa n'u Burundi ndetse bumwereka ko buzamufasha ibishoboka byose na bimwe mu bihugu bitandukanye, ariko ntacyo bamufashije. Kuri ubu asa naho yatangiye kongera gutakambira M23 ngo babe bagira ibyo bongera kwicara ngo baganire. Ibi ni mu gihe Tshisekedi yagiye yumvikana kenshi avuga neza ko atazicarana ibitente ubwo yavugaga ngo ni ibipupe yitaga M23 ngo ahubwo azicarana n'ababafasha akaba aribo baganira. Nyamara ubu tuvugana Tshisekedi ari kugenda anyura mu bahafi be ndetse n'abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo baze kumufasha kumvisha M23 ko igihe kigeze ngo intambara irangire, bicare ku meza y'ibiganiro barebe icyakorwa, nibiba ngombwa bafatikanye kuba bayobora iki gihugu cya Kongo. Benshi barabyumva bakavuga ko ubu noneho yamaze gushyira ubwenge ku gihe, nubwo uyu mugabo atari ubwa mbere avuga ibintu hashira amasaha makeya cyangwa se bwacya akagaragara mu ruhame yabihinduye. Icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika inamuhora kugeza ubu, kuko ibyo yasinyiye mu masezerano ya Washington yakomeje kutabyubahiriza na gatoya. Uyu mugabo bamwe bavuga neza ko M23 nayo igeze igihe cyo kumwiryaho ndetse ikamugora ku buryo bukomeye cyane, kuko yanze amasezerano hatarameneka amaraso y'aba basore n'inkumi babarizwa mu rwego M23, nubwo atamenetse bonyine n'ingabo za leta ya Kongo arizo ahubwo zahashiriye ku bwinshi. Kuri ubu rero benshi bakavuga neza ko M23 nayo ishobora kuza kumugora ikamushyiriraho amananiza. Aho bigeza bisa nko M23 itifuza ngo kuba yashyirwa mu gisirikare cya leta ya Kongo ngo ibe yahabwa imwe mu myanya mu bice bisanzwe nyine ari inzego z'ubuyobozi, ahubwo bisa naho ifite ikintu gikomeye cyane iri guharanira, nk'uko byagiye bitangazwa na General Sultan Makenga wagiye avuga neza ko gahunda ari ugukuraho iyi leta. Tshisekedi rero yanze kumva mbere M23 ubu yamaze kuzamura confidence, icyizere ni cyose nyuma yo kubona ko yagiye ifata ibice bitandukanye. Irabona neza ko n'ubutegetsi yabuhirika cyangwa se itanabuhirika, hakaba habaho icyo gufata ubutaka yafashe, ikaba yashaka uko ihagira ibice byayo ndetse ikaba nka leta yigenga nk'uko byakomeje kugenda abinugwanugwa.
abasirikare b'u Burundi bivugwa ko badahabwa agaciro, ndetse kuri ubu butaka abaguye ku rugamba ntabwo bahabwa icyubahiro nk'abasirikare b'igihugu ngo bajye gushyingurwa iwabo, bakomeza kugenda bashyirwa mu mva rusange, ibyo benshi bavuga ko atari imva zakabaye zishyingurwamo aba basirikare baje kurwanira igihugu, ahubwo ari nk'ibyobo babatabamo nk'uko bakomeze kugenda bakoresha izi mvugo. Ibi rero bisa nk'aho byagiye bibabaza abasirikare b'abarundi, bakareba ibiba kuri bagenzi babo ndetse bakabona nta gaciro bahawe. Kireka gusa abasirikare bake nabo bafite amapeti y'aba senior officers guhera kuri second lieutenant nibo bashoboraga kujya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi, abandi bose bagiye baba imfabusa. Imiryango yabo yabazaga Minisiteri y'Ingabo ku butaka bw'u Burundi bakababwira ko abasirikare babo baturutse igisirikare, nyamara baje kuvumbura ko aba basirikare bagiye batikirira muri uru rugamba. Kandi icyagaragaye nuko abagiye bajya gushyingurwa ku butaka bw'u Burundi harimo bakuru nyine, nabo batagiye bashyingurwa nk'abaguye ku butaka bwa Kongo, dore ko byagiye binagirwa ibanga rikomeye cyane. Ibi rero birakomeza kugenda biteza umwuka mubi mu basirikare bari kuri misiyo ku butaka bwa Kongo, aho bavuga neza ko perezida wabo ari misiyo ye ndetse afitemo inyungu z'umurengera bitandukanye nuko yaba ari igisirikare kiri guhangana mu izina ry'igihugu. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'abarundi basa naho bacika intege nkuko byamaze kugenda abigaragara. Abasirikare b'abarundi benshi bari kwemeza neza ko kubatandukanya na Wazalendo bigoye, bitewe ko ibikorwa bagaragaramo bitewe nuko ibikorwa bagaragaramo by'urugomo bisa naho ntaho bitaniye, ndetse babahagarikiye cyane. Hagaragaye amashusho mu cyumweru gishize y'abasirikare b'igisirikare cya Wazalendo barimo baratwika abanyamurenge babiri, ibintu byateye benshi cyane kwibaza ku bijyanye n'izi ngabo z'abarundi zagaragaye mu bikorwa nk'ibi by'urukozasoni ndetse n'ibikorwa by'ubugome, aho benshi banavuga neza ko igisirikare cy'u Burundi intambara ishobora kuzasiga igikoreye ibara, ndetse bamwe bakisanga mu nkiko nk'uko bikomeza kugenda abivugwa. Ibi rero imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'imiryango ishinzwe amahoro ku isi nta na kimwe igivuga ku ngabo z'u Burundi. Gusa kugeza kuri ubu Tshisekedi we bisa nk'aho batangiye gutunga itoroshi mu miyoborere ye ndetse no gufata imyanzuro itandukanye, kuko ibirego n'amatangazo byamaze kuba byinshi cyane byerekana neza ko ingabo ze zifite gahunda yo kurimbura abanyamurenge. Aka gace k'imurenge ndetse n'inkengero zaho byamaze kwanzurwa ko kagomba kugirwa ahakorerwa imyitozo y'ingabo z'uwitwa Kayumba Nyamwasa. Itsinda ry'abasirikare bivugwa neza ko ateraniye n'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda, uyu musore cyangwa se uyu mugabo Jean-Luc Habyarimana, umuhungu wa Habyarimana wayoboye u Rwanda. Avuga ko nawe ayobora inama nyinshi cyane ndetse akaza mu nama i Kinshasa n'i Bujumbura. Byagiye bigaragara kugeza ubwo ubutasi bwagiye bugaragaza amakuru yemeza neza ko izi ngabo za P5 baziteraniye ashaka kugira training wing hariya mu bice bya Minembwe. Niyo mpamvu abanyamurenge bakomeza kugenda baraswa umunsi ku munsi ndetse bamwe bagahunga, ariko hakaba hari abategereje kuzagwa kuri gakondo yabo. Ibi bice rero bivugwa neza ko mu gihe byaba byigaruriwe n'igisirikare cya Kongo n'abarundi, izi ngabo za P5 ku bufatanye n'igisirikare cya Kongo, Kayumba Nyamwasa ndetse na Jean-Luc Habyarimana bahita bashinga barracks zikomeye cyane, maze hakajya hakorerwa imyitozo. Izi ngabo birumvikana ko nta kindi n'uguhungabanya umutekano w'ibihugu bimwe na bimwe nk'uko byagiye bivugwa, harimo n'u Rwanda, ndetse byagiye bitangazwa cyane na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda avuga neza ko imigambi iri gucurirwa i Kinshasa na Bujumbura isa naho yamenyekanye kandi itazagerwaho. Ngayo nguko rero Iminembwe yakomeje kuba isibaniro. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragara nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abasirikare b'u Burundi nakubwiraga neza ko bo abamaze kwiripotinga ubu ngubu bamaze kugera mu maboko y'intare za Sarambwe. Hategerejwe niba ari itangazo riza gusorwa na FDNB maze bakaza kubyemeza cyangwa se bakaza kugira icyo babivugaho. Gusa n'amakuru ataremezwa kuko n'imibare ntabwo iragaragazwa. Gusa icyagaragaye nuko byagaragaye ko hari abasirikare b'u
Burundi bashobora kuba bamaze kujoininga icyama cya AFC M23 kugeza kuri ubu ngubu. Izi zikaba zaba ingaruka mbi cyane, byagira ingaruka mbi cyane ku gisirikare cy'u Burundi, bitewe nuko abasirikare b'u Burundi bafitwe n'iki gisirikare cya AFC M23 ni benshi bafatiwe mu bice bitandukanye byabereyemo imirwano. Ari nayo mpamvu bivugwa neza ko hari abagiye bamena amwe mu mabanga y'igisirikare bitewe nuko babaga bamaze kugera mu maboko y'uwo bahanganye. Ni inkuru rero ziri kuvugwa mu mutekano, politiki na diplomasi. Reka dukomeze kugenda twumva ibigezweho, Iminembwe, Irundu, Mikenke ndetse n'andi hatandukanye na Plaine de Ruzizi. Amasasu yongeye gutangira kumvikana muri ibi bice. Iby'urupfu rw'abasirikare bo muri Special Force ikomeye cyane yitwa abahibu. Aba kandi ni bamwe mu bagiye bagaragara mu bikorwa bya gisirikare, bizwi neza ko aribo batabaraga aho rukomeye. Operasiyo zitandukanye, abazifatwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma, hagaragaye abasirikare basigayeho kugeza ku munota wa nyuma. N'abasirikare bari muri iri tsinda rikomeye cyane ry'abahibu nk'uko biyise. Bivugwa neza ko ari bamwe mu bagenda bakora imyitozo itandukanye n'izindi ngabo za leta ya Kongo. Aba kandi hari abaturuka muri FDLR, bagaturuka no mu yindi mitwe, bakaba trained mu bice bitandukanye, bakaza kuvamo abakomando. Aba biganjemo abasore b'imbaraga nk'uko bigaragara, ndetse bisa naho aba basirikare ari bamwe mu bafatiye runini igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubu bujeya ndetse n'ubushongore bwabo ntabwo byigeze bihagarika, ndetse umuvuduko w'igisirikare cya twirwanaho na M23 kuko ibi ngibi byaje kuba impfabusa imbere ya twirwanaho na M23 neza mu mihanda yerekeza Minembwe. Ni imirwano ikomeye cyane, benshi bamaze kwemeza neza ko ubu ngubu noneho urugamba rukurwanirwa ku butaka. Abafite igisirikare kirwanira ku butaka gikomeye ndetse kizi gutegura urugamba, ambushi n'ibindi, nibo bari gutsinda, ndetse bisa nkaho imirwano yose yamaze kwerekeza mu bice bikikije Minembwe. Nubwo bisa nkaho twirwaneho yugarijwe, ndetse M23 ikaza kugenda itanga umusada, ari nabyo byavuyemo kuza guhagarika aba ba Special Force, abasirikare bakomeye cyane bari mu itsinda ry'abahibu. Ahangaha Irundu na Gakenke bivugwa neza ko yariyo target, ndetse uko bamaze kubona neza ko ariho bashobora kwinjirira mu buryo bworoshye. Nubwo abaturage batuye mu Minembwe basa naho bafite ubwoba kuko urugamba rwamaze kubegera, bakomeje kugenda bahumurizwa, ndetse nibi bari kugenda babona impfu za bano basirikare bari kubagabaho ibitero, ni bimwe mu biri kugenda bibakomeza, ndetse bakumva neza ko barinzwe nubwo bisa naho bitoroshye. Ubagahenge ka drone ndetse n'indege z'intambara bisa nkaho gahari, ntabwo igisirikare cya leta ya Kongo kiri gukoresha kajugujugu ndetse n'ibindi bisanzwe byifashishwa. Aha rero niho bigaragarira neza ko aba baturage bafite icyizere, nubwo benshi bemeza neza ko iki gisirikare kiri gukoresha imbaraga z'umurengera, ndavuga igisirikare cya Kongo ndetse na coalition y'ingabo bafatikanya kugira ngo baze kugenda bigarurira ibi bice. N'amakuru yarakomeza kugenda avuga byinshi ku bijyanye n'ibiri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ntabwo ari byo byonyine turi buze kuvugaho. Nakubwiye neza ko ahitwa ku Mushaki ndetse na Nturo na za Petit Masisi, aba wazarendo bongeye guhagarikwa, ndetse bari bagerageje kugaba ibitero shuma mu bice birimo ingabo za M23 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa M23 Oscar Barinda. Yavuze neza ko uyu mugabo yavuze neza ko bisa nkaho cyari igitero gitunguranye ariko kitamaze umwanya, ari nayo mpamvu abazarendo bagerageje kugikora bahise basubira inyuma. Bisa nkaho byari ibitero by'ubushotoranyi bitagamije kugira igice bigarurira. Dr Oscar Barinda kandi yakomeze guhumuriza abaturage babwira neza ko barinzwe, ndetse badakwiye guterwa ubwoba n'amasasu make yumvikana mu bice ndetse barimo, kuko bisa nkaho ari igisirikare cya M23 kiba kigerageza guhangana n'umwanzi ushaka
ishaka kubahungabanyiriza umutekano. N'ibintu byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa muri iyi mirwano, ndetse urugamba rusa naho rwongeye kuba rushya. M23 isa naho yafashe ingamba zo kugaruka mu bice yari yararekuye, ibyo benshi bafashe nkaho ari igitutu gikomeye cyane cyongeye gusubira ku ngabo z'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana ibice bitandukanye byo muri Plaine de Ruzizi bivugwa neza ko abasirikare ba Wazalendo batangiye kubirekura nyuma yo kumva amasasu avugira inyuma y'iyi misozi, ndetse bigasa nkaho bafite ubwoba ko iki gisirikare gishobora kongera kuhisubiza maze bakajya kongera kubyiganira mu mujyi wa Uvira bose, ndetse nabo badafite garanti ko ni umujyi bawugumamo, aho biteganywa ko bashobora kongera kwambuka hakurya ku butaka bw'u Burundi. Abasirikare bo muri koalisiyo y'ingabo, iri huriro ry'ingabo, aho abasirikare b'ingabo za Kongo nyine bakomeje kugenda bafatikanya n'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'izi ngabo za Wazalendo ndetse n'izindi ngabo nyinshi cyane, imitwe itandukanye ikorera ku butaka bwa Kongo yari yaje gutanga umusada. Bivugwa neza ko hagaragayemo n'abandi bacancuro uyu munsi, kuko bivugwa neza ko guhera iminsi ibiri yose ishize imirwano ibera hitwa Irundu byaje kugorana, biza kurangira igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuba cyifashisha ba bacancuro basanzwe bagifasha mu bijyanye no kugurutsa izi drone za kamikaze zikomeje kugenda zimura abanyamurenge mu mihana batuyemo muri bice. Ubu tuvugana inkuru igezweho n'imwe mu nkuru zemeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuhatakariza umwe mu basirikare bivugwa neza ko ari mu bari bahedinze ibi bikorwa bya gisirikare kuri ubu butaka bwa Kongo, akaba yari yoherejwe muri misiyo nk'uko bisanzwe bikorwa. Biravugwa neza ko uyu musirikare afite ipeti rya Lieutenant Colonel, ndetse bikemezwa neza ko ari umwe mu bari bashinzwe gukorodona ibikorwa nyine by'ingabo z'abarundi ku butaka bwa Kongo. Uyu muhuzabikorwa rero bivugwa neza ko ari umwe mu baguye mu mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibera Irundu. Benshi bari kwibaza impamvu iki gice kiri kuberamo imirwano kurusha ahandi hantu, ndetse akaba ari umunsi hafi wa gatatu imirwano ikomeye cyane ibera mu bice bya Irundu na Gakenke, ndetse benshi bakemeza neza ko ari imirwano ubundi itarigeze habera mu gihe icyo ari cyo cyose. Hamaze kugaragara igisa naho abasirikare ba leta ya Kongo bari bamaze kumenya amakuru ko M23 ndetse na Twirwaneho basize imbaraga zikomeye cyane Mikenke, biza kurangira izi ngabo zibaciye inyuma kugira ngo zinjirire Irundu maze zize guhita zisanga mu bice bituyemo abaturage mu Minembwe. Aha rero niho haje kuva igisa nkaho ari ukwihutisha urugamba, maze Twirwaneho irekura agace gatoya ka Minembwe neza umuhanda uzamuka ugana ahitwa ku Munara, biza kurangira zije izi ngabo za MLDP kuba zafunga ahitwa Irundu, ari naho hakomeje kubera imirwano. Iki gice rero gikomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane, igisirikare cya leta ya Kongo nabo bafatikanyije bose bakomeje gusunika ngo barebe ko bakinjira mu Minembwe, maze byakomeje kugenda bibagora. Igisirikare cya Twirwaneho, izi ngabo z'abanyamurenge nabo bakomeje kugenda bagerageza kuhagarika ibi bitero, nubwo bisa naho bigoye. Ibitero by'indege bisa naho bimaze gutanga agahenge mu masaha runaka ndetse hafi umunsi wose, ariko benshi baremeza neza ko ibi kubiburizamo nabyo bifite aho bihuriye n'imbaraga M23 yamaze gushyira mu kwirukana izi ngabo z'abacancuro. Bivugwa neza ko abari gukoreshwa ubu baturutse mu gihugu cya Rumania. Nyuma y'itsinda rikomeye cyane rya Blackwater risanzwe ribazwa ku butaka bwa Kongo, hakaza n'itsinda rya Wagner Group ry'Abarusiya. Ubu aba bose bagiye batsindwa ndetse basa naho bazibukiriye ibijyanye no kugaruka kuri ubu butaka, uretse bake babarizwa mu itsinda ry'umucancuro mukuru Eric Prince w'umunyamerika, bakibarizwa mu bice bivugwa neza ko ari bya Kivu y'Amajyepfo nk'ahangaha, ndetse n'abandi bakeya babarizwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Biravugwa neza ko aba banyarumaniya aribo bahuye n'uruva gusenya ibijyanye no kugurutsa izi drone zagombaga kurekura ibisasu kuri izi ngabo za Twirwaneho, birangira bidakunze. Ibi rero benshi bakemeza neza ko ari byo byaje gutuma ingabo za M23 na Twirwaneho baza kubasha guhangana n'ibi bitero. Reka tuve Irundu na Gakenke maze twerekeze ahitwa Mitamba hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane. Igisirikare cya M23
gisa naho kiri kwa divansinga cyerekeza mu mujyi wa Uvira. Ibirometero 12 gusa nibyo bibura intare za Sarambwe isa naho ziri kureba uyu mujyi, ibyatumye abasirikare ba Wazalendo bakora withdraw maze baza kurekura uduce bari baramaze gufata nk'imisozi ya Mitamba, ndetse bivugwa neza ko ayitwa Bihonde ndetse na Kiziba hose ingabo za Twirwaneho zifatikanyije na M23 zamaze kugenda zihindira, maze Wazalendo n'ingabo z'abarundi zagerageje kwirwanaho, ariko bitewe nuko bisa naho aba basirikare batwirwaneho na M23 bari gufatanya ubu ngubu basa naho bari gukoresha imbaraga z'umurengera, byaje gutuma ibi bice by'icyaro ndetse birimo inzira zerekeza mu misozi yitegeye umujyi wa Uvira baza kuzirekura. Benshi baravuga neza ko Mitamba nimara kuba tombe bizaba byorohereje igisirikare cya M23 gukomeza kwa divansinga. Ibirometero 10 ni bike cyane ugereranyije naho aba basirikare ba M23 baturutse nk'uko bigenda bigaragara. Ni nyuma y'uko M23 yari yarekuye ibice bitandukanye birimo Kabunambo, Bijombo, Sange ndetse n'ahandi na Plaine de Ruzizi, iki kibaya cya Rusizi. Rero niho hakomeje kugenda hagaragara nko kwirara ku gisirikare cy'u Burundi. Bisa naho M23 yagarutse isa naho ibatunguye nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyananiwe kubahiriza amasezerano ya Washington, ndetse igisirikare cya M23 kikaba cyarakoze uruhande rwacyo. Nyamara na nubu leta z'ubumwe za Amerika iracyashinja Tshisekedi ko yakomeje kuvunira ibiti mu matwi, ibisa nkaho ari byo byatumye M23 nayo igaruka mu bice byayo yari yaramaze kurekura. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko ibijyanye n'ibiganiro by'amahoro ntacyo byatanze, icyatumye leta z'ubumwe za Amerika ikomeza kugenda igaragara neza ko isa naho yarakariye Tshisekedi yasabwe kubanza kurandura FDLR maze n'igisirikare cy'M23 maze kigasubira inyuma. Ibi byose na amasezerano yasinywe, ndetse aho abakuru b'ibihugu harimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Kongo ndetse n'abandi banyacyubahiro bose basinye kuri aya masezerano, ariko byaje kurangira Tshisekedi ibyo yasinyiye nta na kimwe yubahirije. Ibikomeje kugenda bisa naho bimugiraho ingaruka, kuko ubufasha bwose yasabaga leta z'ubumwe za Amerika bisa naho atari kubuhabwa, ndetse byakubitanye nuko leta z'ubumwe za Amerika nayo yabaye nk'iyinjiye mu ntambara ikomeye cyane na Iran kugeza kuri ubu ngubu isa naho itararangira. Byakomeje rero gutuma Tshisekedi akomeza kugenda abura abamufasha nk'uko yabyifuzaga. Uyu mugabo yari yarasabye leta z'ubumwe za Amerika kumuha ibikoresho bikoreshwa mu butasi, nyuma yo kuba yari yamaze kuvuga ko ubutasi bwe bwinjiriwe, maze M23 yumviriza amatelefone yabo ndetse n'ibindi bijyanye n'amakuru y'urugamba, akitabaza leta zunze ubumwe za Amerika maze zigakomeza kumurerega kugeza na n'ubu. Uyu mugabo yakomeje kwitabaza ibihugu birimo Ubushinwa, aho yongeye kugura drone zo mu bwoko bwa CH4, ariko nazo zamaze kugera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi, nazo M23 izigerereye izihanurira muri iyi misozi ya Mikenke werekeza Minembwe na za Pwezero. Abacancuro nimvuga abacancuro wumve abasirikare baza gukoreshwa ndetse bakaza kurwana urugamba ariko bishyuwe, ni mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abacancuro bashobora gukoreshwa ndetse bagasinya kontra bitewe n'igihugu kibifuza. Hagiye hariho imitwe itandukanye ifite ibisirikare, ngira ngo muzi yitwa Blackwater ikomeye cyane y'Abanyamerika, muzi irindi tsinda rikomeye cyane rya Barusiya naryo ryagiye rigira abasirikare bakomeye cyane bagiye baza kurwana no ku butaka bwa Kongo. Kuri ubu rero abagezweho n'Abanyarumaniya. Amakuru aravuga neza ko nyuma ya Wagner Group y'Abarusiya, iri akaba ari itsinda ryakoranye na Tshisekedi ndetse aho aba yishyuye akayabo. Wagner Group na Blackwater ni imwe mu mitwe ya gisirikare ikodeshwa y'abacancuro. Iyi kandi ikaba yarifashishijwe na Tshisekedi nyuma yo kubona ko itatanze umusaruro, yabashije
kongera kwikoza Rumaniya ngo amanura abasirikare bivugwa neza ko biganjemo ab'imyaka mikuru. Benshi bamaze kumenya neza ko aba basirikare bamaze no kugwa ahangaha ahitwa Irundu hafi na Minembwe. Ngiye kukubwira uko bapfuye. Aba basirikare benshi Tshisekedi bagiye bamuhangika nk'uko bitangazwa, bakamwereza abasirikare bari mu za bukuru basa naho bagize retirement, kubera ko asa naho abakeneye umubare w'abasirikare gusa bapfa kuba bitwa abazungu bakamuzanira, ndetse ngo abakoresha drone ze bikaza kurangira birangiye nabo nta musaruro bamuhaye. Nibyo byongeye kuba mama 23 nayo yamaze kunyuza ijisho muri aba bacancuro, isa naho yamaze kumenya ko harimo benshi muri bo badafite ubushobozi bwo kwihagarika, kandi koko nibyo ngo baba baje gukoresha ibijyanye n'ikirere ndetse no gupanga urugamba. Tracking devices zikoreshwa mu kumenya aho abayobozi ba 23 bari, ariko ibi byose bisa naho nta musaruro byongeye gutanga kuri iyi nshuro. N'amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Abacancuro bongeye kwicirwa Irundu na Gakenke nk'uko bigaragara. Imirongo y'abasirikare batwirwaneho ndetse na mama 23 yose isa naho yamaze kuzenguruka ibi bice bitandukanye bya Minembwe. Imihana iratekanye nubwo bisa naho abaturage bafite ubwoba, kuko imirwano noneho yamaze kwegera hafi cyane. Mama 23 mu kwica abacancuro bivugwa neza ko aribo bari muri gahunda yo kugurutsa izi drone z'intambara, maze zikaza mu birindiro by'izi ngabo za mama 23 na twirwaneho hano mu Minembwe, maze zikaza kubashwiragiza, maze bakabona uko bica abaturage. Bisa nkaho ariyo gahunda yari ihari, ariko ibibaye kuri aba bacancuro bisa naho bidasanzwe. Abacancuro basa naho bayesuwe n'inkuba ku buryo bakubiswe n'inkuba itagira amazi. Aba bagabo baturutse mu gihugu cya Rumaniya, bivugwa neza ko abari bazanywe ku mirongo y'imbere ku rugamba bose nta n'umwe wasigaye. Mama 23 yabakubise ibangura, kuko yarizi neza ko iyo aba bacancuro bapfuye abasirikare ba Kongo basigarana igihunga, ubwoba guhuzagurika, bumva neza ko aribo bagiye gukurikirwaho. Kandi n'abandi bacancuro batagaragaye kuri iyo mirongo y'imbere ku rugamba babona ko amazi atakiri yayandi. Abacancuro se nabo baraza gushyingurwa mu byobo by'imva rusange hariya? Nibyo turi kwibaza. Cyangwa se ibihugu baturutsemo biraza kuba byasaba ko iyi mirambo iza kuba yakoherezwa ikanyuzwa ku butaka bw'u Burundi nk'uko basanzwe bahanyura baza ku butaka bwa Kongo? Ibi byose ni ibibazo byo kwibazwaho. Gusa igihari ni uko abasirikare b'abacancuro bongeye gukora ibisa naho ari ukwiyahura, kuko mama 23 umujinya ifite n'imbaraga iri gukoresha ubu ngubu bisa nkaho ari iby'umurengera. Benshi cyane rero batangiye kuvuga ku bijyanye n'iki gisirikare cya mama 23, bongera gushimangira neza ko umuvuduko n'imbaduko n'imbaraga iki gisirikare gifite bisa naho atari ibisanzwe, kuko ubu mama 23 yamaze kwa divansinga ibice bitandukanye, yamaze kugenda ibifata, aho isa naho yamaze kurya karungu, maze abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo haniho bari kugenda bahurira n'uruva gusenya kugeza kuri ubu ngubu. Ni inkuru zirimo ziracicikana zisobanura neza ko igisirikare cya mama 23 kuri uyu munota gisa naho ari cyo kiri imbere, ndetse abarundi bamaze kugenda bahunga mu bice bari barimo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto ubu tuvugana yamaze kuba nkaho atererana mugenzi we w'u Burundi, kugeza kuri ubu meze nk'uwicariye intebe ishyushye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye yongeye guhatwa ibibazo, ndetse agaragarizwa ko ibyo ari gukora bisa naho bidashimisha abo bayoborana iki gihugu. Inzego za gisirikare zose zamaze kugenda zifata imyanzuro ikakaye. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye kugaragarizwa ko atishimiwe cyane, aho benshi batangiye kumucira amarenga ko adafashe umwanzuro wo kuba ahungiye mu gihugu cy'Ububirigi nk'uko asanzwe abikora mu gihe umwuka wabaye mubi. Ashobora kuza kwisanga yagambaniwe n'abajenerali bakuru batari kumva filozofi y'ibyo ari gukorana na Tshisekedi, birimo kuba bitsemba abasirikare b'u Burundi. Ubu tuvugana kandi bamwe bakamubwira ko yibeshya agasohoka iki gihugu, kudeta yaba ivuza ubuhuha, ndetse bikaza kurangira
yirinze kuba yasohoka iki gihugu mu gihe bamwe bamubwira ko ari cyo cyaba ari igisubizo mu gihe yaba asohotse iki gihugu. Benshi rero bavuga neza ko nawe ari mu rungabangabo yabuze ayacira n'ayamira. Ibintu birakomeye cyane. Ubu tuvugana rero ku butaka bw'u Burundi harimo haravugwa ibimeze nk'aho hari ukutumvikana mu nzego za gisirikare. Abasirikare b'Abarundi umubare umaze kuba munini cyane bamaze kugwa kuri ubu butaka bwa Kongo. Nibyo rero biri kuvugwa mu biteza ikibazo gikomeye cyane, aho benshi bemeza neza ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kutongera kugirirwa amahirwe yo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu gihe yaba akomeje iyi myitwarire. Nubwo bisa nk'aho kandidatire yemejwe, ariko kandi bamwe bavuga neza ko ari kimwe bashobora no kumuhirika ku butegetsi aya matora ataragera. Benshi barafata perezida w'igihugu cya Kongo ibibazo bakabihuza n'ibya perezida w'u Burundi, bakavuga ko yamushutse mu gihe we aba yibereye Kinshasa. Bisa nkaho yamaze gutererana abaturage byemejwe, ndetse bararize barihanaguye, bagashinja perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe kujya muri uwo mujyo wo kwigira umusongarere nk'uko Abarundi barimo barabivuga, ndetse akitwara nka Tshisekedi. Abarundi bati igihugu cya Kongo gifite amabuye y'agaciro menshi, uriya mugabo yigwijeho imitungo kuba atagira icyo amarira abaturage be. Nawe nibyo ushaka kudukorera, kandi koko byamaze kugaragara ko utakunda igihugu. Abaturage barababaye cyane bitewe n'imiryango y'abagize igisirikare bakomeje kugenda batabaza, bavuga neza ko ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi ibiri kuhabera bisa naho ari maji. Neza neza ikarita za politiki ziri kuhacangirwa, bamwe bari kuyoberwa uko biri kugenda. Bati ni diru zikomeye cyane Tshisekedi yasinyanye na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abandi bati nibyo koko niko bimeze, ariko se turabikoraho iki? Kugerageza guhagarika umubare w'abasirikare bajya kuri ubu butaka byo byaragoranye. Bati noneho reka twite kuri Gitera maze tujye twareba ikibimutera. Ubu rero bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi ibi byose ariwe bamaze kugenda babirundumuriraho, aho benshi batangiye kumubwira neza ko adacunze neza ashobora kuza kubirandurwa, ndetse ibintu bishobora kuza kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana rero reka twigarukire ku kibuga cy'imirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amasasu aracyavuga za Minembwe. Igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyongeye kugurutsa indege z'intambara, aho cyashakaga kurasa mu birindiro byatwirwanaho na M23, bikaza kurangira bitagenze neza nk'uko bari babipanze. Amakuru kandi agasobanura ko abasirikare babarizwa mu itsinda ridasanzwe ry'abasirikare rya Special Force n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, aba nabo bongeye kugwa mu mutego ukomeye cyane nyuma yo gushukwa n'abari babaye amakuru, maze bikaza kurangira uruhande banyuzemo batunguye ku buryo bukomeye cyane n'ingabo za M23 zari muri iki gice. Ubu tuvugana haravugwa ibiturika bisa naho biremereye ndetse binateye ubwoba, aho benshi bari kwibaza aho imbaraga ziri kuva twirwana iri gukoresha. Ariko nanone M23 ibari hafi cyane mu bikoresho bisa naho ari bishya ndetse n'imbaraga nshya. Abasore barimo baradivansinga ibyatunguye ku buryo bukomeye cyane. Abo bahanganye imbaraga ziri gukoreshwa zitandukanye n'izari zisanzwe. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo n'Abarundi basubiraniyemo mikenke, bongera kurasana ibintu bitari biherutse. Bamwe bavuga neza ko urugamba rwabakomeranye batangira gusubiramo ndetse bagatangira kugenda abarasana. Nibyo byongeye kuba. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye guhurira n'uruva gusenya hano, maze abo baje guha umusada bongera kubahindamo nyuma y'uko bari bamaze gusubiranamo ku buryo bukomeye cyane. N'inkuru zigezweho rero ibi byose ndabikubwira, ariko kandi ndakubwira neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ubu benshi bari kuvuga neza ko yicariye intebe ishyushye, mu gihe bamwe bamaze kwemeza neza ko amahirwe yo kongera gutorerwa kuyobora iki gihugu cy'u Burundi yamaze kugenda ayoyoka. Ibi biraterwa nuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda ashinjwa ibyo kwakita ko ari nk'ibyaha bitandukanye, kwanga kumvikana n'abo bayoborana iki gihugu cy'u Burundi, agafata imyanzuro ye bwite irimo iyo kohereza abasirikare ku butaka bwa Kongo mu buryo budafututse. Ibi ndabikubwira, ariko ndagusobanurira nanone ibiri kubera Irundu, Gakenke ndetse na hafi na Minembwe. Ubu tuvugana imisozi itandukanye Abarundi batangiye kuyita bakiruka nka M23, maze natwirwanaho bagahita abadivansinga.
n'ibintu birakomeye cyane. Ubu tuvugana igisirikare cy'abarundi cyatangiye gupakira ibikoresho bimwe na bimwe babisohora muri uyu mujyi wa Uvira nk'uko byamaze kugenda bigaragara. Umujyi wa Uvira kandi wamaze kugenda ugaragaramo akavuyo gatandukanye nyuma y'uko bamaze kubona neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera gushyikira ya misozi zari zararekuye nyuma y'igitutu cy'ibiganiro by'amahoro byaweraga i Washington. Nyamara nyuma yo gusanga ibi biganiro ntacyo bivuze cyane kuko na Tshisekedi ubwe ntigeze abyubahiriza, bisa nkaho igisirikare cya M23 cyahise gifata undi mwanzuro ukomeye cyane. Ni umwanzuro wo kwa divansinga ndetse nta mbabazi abawazarendo birukanse bo ku munsi w'ejo. Ubu tuvugana abarundi nibo bari bakiri kuresista kuri uru rugamba, ariko se biragenda bite ko bisa nkaho igisirikare cya M23 cyamaze kugenda kibahana kibanyuzaho akanyafu ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana abarundi birukansa amasigamana aho banyuraga, abaturage babahaga induru, bisa nkaho bikanze ikintu gikomeye cyane, dore ko benshi bemeza ko ubutasi bwa M23 ubu tuvugana bongeye kugaragara neza katikati muri uyu mujyi wa Uvira. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda gisa naho gifite agahinda gakomeye cyane nyuma y'uko bimwe mu bikoresho bifashishaga muri ibice byatwitswe ku munsi w'ejo. Ububiko bw'intwaro za Kongo ahavaga ramforo ijya mu bice nka Irundu, Gakenke ndetse n'ibindi bice bya Minembwe ndetse n'ibice biherereye hariya za Mikenke. Ubu izi ntwaro zose zabaze kuba zero kuko M23 ifatikanyije n'amaduba maze kuzitwika mu buryo budasubirwaho. Ubu tuvugana rero hakomeje kugenda hagaragara igisa naho ari agahenge ku ngabo za twirwanaho bitewe n'uko iyi puresha n'igitutu gikomeye cyane cy'ingabo za leta ya Kongo bisa nkaho cyahagaze. Ubu tuvugana rero haracyumvikana ibiturika biremereye cyane mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko igisirikare cya M23 kiri gukoresha imbaraga z'umurengera. Benshi bati nibyo kuko birakwiye, kuko kwigarurira utu duce nka Bihonde ndetse na Kiziba ndetse bakaza kongera kujya mu bice nka Gatoyi hose ko intare za Sarambwe ziri kwa divansinga za Mitamba. Ubu tuvuganaho amakompora aravuza ubuhuha. Ibi rero biraza gusaba imbaraga z'umurengera. M23 iri gukubita hard tank nta mbabazi iki gisirikare bahanganye. Ibintu benshi bari kuvuga neza ko ari byo byateye ubwoba iki gisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu kikaba gisa naho kiri guhuzagurika ndetse kirwana mu buryo benshi bavuga neza ko budafututse. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragara birukanka nabo nkuko bitangazwa, ariko reka nkubwire ibyabereye Irundu. Umurundi aha hantu ntazahakumbura cyane, hafi neza n'ahabereye imirwano ku munsi w'ejo hongeye kugaragara igitero cya twirwanaho yashakaga gusubiza inyuma izi ngabo z'abarundi zari zamaze kugera mu birometero 3 gusa uturutse muri iyi mihana ya Minembwe, aho bivugwa neza ko aba baturage bari muri riske zikomeye cyane kuko bari batangiye kwinjirirwa, maze twirwanaho ifata umwanzuro wo gukora igitero cyo gusubiza inyuma izi ngabo. Yabikoze kandi yabigezeho. Benshi baravuga neza ko ubu tuvugana twirwanaho yamaze gukora ibimeze nkaho ari ibitangaza muri ibi bice. Abasirikare batwirwanaho bakomeje kugenda bagaragaza neza ko bafite umuhate n'ishyaka ndetse no kuba bakongera gusubiza inyuma izi ngabo zabateye mu buryo bavuga ko ari uburyo butunguranye. Abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi FDNB ubu tuvugana bongeye kwicirwa mu bice bya Irundu. Aka gace gakomeje kuberamo imirwano. Niki gitumye aka gace kari kuberamo imirwano y'isibaniro kugeza ubwo abarundi bahicirwa? Uyu ni umunsi wa 4 habera imirwano karabutaka, bakaba banze kuhava. Aka niko gace nibura byashobokaga ko izi ngabo ziri kurwanya twirwaneho, no kuvuga FARDC n'abarundi na wazarendo bashobora kuba banyuramo biboroheye, bagahita bahinguka mu mihana y'abaturage hariya Minembwe maze bagakora ikibagenza nta kindi no kwica. Ibi rero izi ngabo za twirwaneho zarahagaze ndetse ziyashinga ibirindiro bikomeye cyane. Niyo mpamvu abarundi bari
bari kuhagwa nyuma y'uko imirambo y'ingabo z'abarundi yagiye igaragara kuri uyu musozi, imisozi itandukanye ya Mikenke, nyuma y'imirwano yari yahabereye ndetse na za Pwezero, maze abarundi bakaza guhamagarirwa ko imirambo y'ingabo zabo iri kunuka, ndetse bagenzi babo batabonye uko babakura ku kiwanja, izi mayiti zikaza kuhaguma, ndetse byaje kurangira aba barundi noneho bongera imbaraga. Ibi ni nkaho ntacyo